Milánko sa zmocnil slaninky. Milánko, čo to ty máš? Milánko, čo ty si ukradol ockovi? Čo si ty ukradol? Toto nie je cukrík. Toto nie je cukrík. Hopaj si, no hopaj si. Tu si hopkaj, daj ocko ťa posadí. Daj ocino ťa posadí, poď. Otoď sa. Poď, tak si zátkaj. Južky. Bum. Kto tu sedí? Kto si sedí? Čo to máš v rúške? Daj ockovi. Daj. Nie. Čo to ale máš? Čo to je? Hami. Čo to je? Čo to je? Ukáž. Milánik, sa je zaprie? Is he eating? Yeah. What is he? You He took it. This is not good for him. He didn't bite. He is licking it. Wow. This is raw meat. This is raw meat. Иди, No. мама борщик даст. Daj. Mama borščík dáš. Дай мама борщик. Okay, no, too much. No. Is it you warming up this thing, yeah? Yeah. Milánko. Čo to pápaš? Čo to ty pápaš? Ukáž sa. Ako bolo dneska v škôlke? Ako bolo v škôlke? All good v škôlke? Odchodila piškotku? Give him some piškotka or something, because he won't give this to me. He won't give this to me. Huh? I will give him this one in a second. No. Mami, дай. Daj mamke slaninku, daj mamke. Nedám, povedz, nedám. Мамка хлебик даст. Mamka má chlebík. Mamka má rohlíček. Иди, мама. Mamka má rohlíček. Jaj. Milánik, jaj. Pošli pusu. Ako si kýval keď tam v letadle? Ukáž, ako si kýval. No, kto to tam je? На, мама, хлебик. Mama má chlebík. Рожок. Rožok. Мама, рожок, да? Смотри, вот. Давай маме, дай. Daj mami. Mňam. Миланку даст. Няка, давай. Все, на. Вот так. Mňam. Ням. Rožoček. Vymenili sme. Ukáž, ovoňáme ručky. Daj, ovoňáme ručku. Ukáž ručku, ovoňáme. Tak sladinka ty voňaš. Tak sladinka. Ty si náš sladinka, chlapček? Ty si náš sladinka? Pošli pusu. Milánik. Pošli pusku. To je ocková stolička a tu je Milánkova. Kde má Milánku stoličku? Poď tu má. Миланочка, ты здесь не учи, Миланку. Ok, choď, no čau, pusu. Daj pusu. No. Bye. Ideme už, bye. Buonasera, tak. Čo to ty tu máš? Ukáž sem. Ok, čaute.